Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi merimasu tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amasua Malulia Magelia Matarlactanchip Aujanquich con Ojle con Pelicona, Cajeche, Camuscanchi, Yapatawan, Ari Marininchis, Camprolanchico, Ancunan jueves, Iskachunca, Kimsayo, Julio, Quilla, Ojle con Pelicona, Iskachunca, Kimsayo, Julio, Quilla, Oranchips 8:8 de la noche. Ari Maricona, que la manta, Clavamanta, Checa, Muliach, Canarico, Ojle con Pani chalai con chayna más bien rek William con atari con chihap chalason taitan su tiempo que punta jalari peja arima kuy yariko chale con pani chalai con Javier Kachkan que candidato al Consejo Menor de esta equipe Manatichkan Kichorike, Roraiko y Tachay plan de trabajo y quita o plan de gobierno y quita chay pej sasa chakuliachkanke no preocupa kuicho no hay que ya no parece que complicona el plan de que Roraiko y pe capacitación con etapas personal ni kimamps equipo técnico y kimampas se na haya kamuna y con una kai celular 999 10 12 29 999 10 12 29 chay Lisandro Villalobos que ya pantara y capuzón que le cao chena manasas chacuchcana y maña chairora y maine cairoran ni hispanichcan que pa chay pesuma fácil ya todo ahora capuzón completito creo un pelego Jayate kay senami ojlegona paregona kay senami niwachkanchi kay punchao kunapagmi alerta roja hasta 36 grados mamaya mama jonerimuñat ari jonicharimuchkanyam totajinallam chiri pero punchao jonicharimuchkanyam y chayman niwachkanchi kay hasta el 26 de julio ojlegona paregona joneremos caña chay fenómeno niño y jawanchik piña chay cherita aviachkanchikña poco a poco caena jonichakona hamuch kaspa mareke ojlegona pallaykona ña jonin timpuña chay karamunqa jonin timpucha chay karamunqa hinaptinrike alinkan harik ñuqanchikpaqa pero ojalá chay fenómeno niño ama afectar a su nishutaqa justo chaymanta rimaspa kay oleaje anómalo nisqampas mamallayman oleaje anómalo pues muy apoyawachkanchik imañama kayqa ojleykuna pallaykuna kay lamarquchawkaqkunapan mana ñuqanchiktaqa rikaw pero ichaqa afectan qariki challwaqkunata playaman riqkunata riko playa patampi achaqkunata pasqawanqawanakanankupaq principalmente kay Chorrillos chayñataq kay Callao nisqanpi playa patachallampi achanku riko ojleykuna chay Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI paykuna uchkunchik kay punchawmantami hasta 27 de julio kachkanriki kay oleaje anómalo nisqan chaymicha aviso especial meteorológico número 027 de Dirección Hidrografía Navegación Marina de Guerra del Perú chaymanta de Jurgoykamunko chaymanta riki kay documento apaygachili mulyawanchik yanaqa lamarquchamarikuna kisay paseaq rimarita munachkankechik mana allinchu kachkan asuykunapaq ojleykuna mana allinchu asuykunapaq karullamanta hawana Caro chalamanta manchanlla
Suykuptiki lapuramos apaykusun kiminas sutillari lapukamuchkan awaqilaykuna pallaykuna así que kay recomendacionkunata kasukusunchik mana lamarkucha patanpichu yachanchik pero kachkanman ayllunchikkuna kachkanman riqsisqanchikkuna paykunapaq riki kay willakuykuna willarinanchikpaq wawqichilaykuna panichalyaykuna alim siempre willanakunanchik kaypiqa liwchatam qhawarichkanchik a nivel nacional regional llapa imakunatapas kachkanmiki quwaqej medio de comunicación localmente imapas kay llaqtanchikkunapi pasakusqankunata chay chismosería kaqkuna willakuypi kachkanmi imananchu haykananchu wawqilaykuna pallaykuna mayjinpas uyarinaykichik kachkan programallanchikkunaqa riki así que cuidado con el oleaje anómalo riki wawqilaykuna panichalyaykuna costapi kaqkunapaq más rimari wawqichallaykuna panichalyaykuna más rimari kay programallanchikpi chaynallataq riki a ver bueno wawqilaykuna pallaykuna a ver ima chay pasakuchkan mamallaymama a ver algo está pasando maquinapas kasuachkanchiktaqchu bien ahora sí ya está ya mamallaymama ahora sí kunan ichaqa bien wawqilaykuna pallaykuna más rimari riki kay programallanchikpi más rimari kay programallanchikpi wawqilaykuna panichalyaykuna a ver ima chay pasakuchka a ver mana copiayta munakullachkanchu kaypi mamallaymama imam chay pasan a ver un ratito wawqilaykuna kaypi qhawaykullasunchik a ver creo que no nos quiere aceptar a ver no nos quiere aceptar creo el programa que paraliza congela no se preocupen ahorita solucionamos ahora sí sigue un wawqilaykuna pallaykuna willakuyta chaynallataq kay Junin laupi mana susigachkanchu wawqilaykuna pallaykuna yaqa simanantinña kaynim sábado tamiqa pajarinwanqa simanaykunqaña sábado tutatamiki 9:30 de la noche pasakurqun domingo achikyanmanmi chay sasachakuyariki karusqa riki wawqilaykuna pallaykuna sábado tutamanta riki qhawala pampapi riki achikyarilashqaku wawqichanchikkuna panichallanchikkuna Huancayupi chay Chupaca nisqan lawpi y kay martespaq ñataq volcan pawaramun y qayna punchawsi hinalli waspikuchkarqa kunan jueves hinallas wawqilaykuna pallaykuna mana sosiganchu pachakuyu kunan jueves chaqaya más o menos 4:51 de la tarde hasta horas chisinkuyta chaqaya kaqlla pachakuyu pasakurusqa 3.5 grados hina chay 3.5 quchkan wawqilaykuna pallaykuna mana más ni menos chayllariki chaqay chay nichkan 16 kilómetros sur de Chupaca, profundidad 12 kilómetros ukullapi chay pasakuchkan chay raqrachik wawqilaykuna pallaykuna atipakamuchkan rikaw chaynapi kay sachakuy pasakuchkan chaynataq kaypi niwachkanchik kay gobierno riki declaraykun emergencia wawqilaykuna pallaykuna kay sectores de Acuas y Huayucachi chay pachakuyuwan rikaw paykuna afectasqa kachkanku asinkupas tuñikuykun gobierno riki Nicaragua, Suctachunca, Puncha, Oyaca y distritos de Achuas o Chupaca, más existe como Chupaca, pero distrito Psutin Casca, Ahuac y Huayucachi, otro distrito, Huayucachi, chaiscan distrito tan rico que Pachacuyo, Taspero, Llanca y Huancayo, Laupe,
ay kay Chupacalaupi ay daño kachkanta qarikawan nishu afectasqakuna kimsa pachak masnin runa damnificado niachkanchikmi chayta kunan declaraykuna estado emergencia man wawqillaykuna panichalyaykuna chaynaqa chaynaqa kay más bien que gobierno yanapacha llama esta emergencia churaylla chukachonqa presupuestotapas mandaykuchun yarikaykunaman wawqillaykuna pallaykuna matamacha esta emergencia chayllapi tukun wawqillaykuna pallaykuna mana gobierno para que presupuestaygospan haykaywan atendinakuychik nispataqmi ninman arika wawqichillaykuna panchallaykuna chay allimskama kunanqa estado de emergencia documento firmaykuyqa facillamik pero claro necesario chay pasado distritukuna según chay documento menapi pakuspanku qullqi destinanankupaq pero chaypitaqmi yapachaykuman qullqichatapas rikawaq presupuestota emergenciakunapaqmi kay gobiernopi kanman riki kay emergenciakuna kaptinqa chaymanta según evaluación kacharimunankupaq mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chaynallataq wawqichallay panichallay kay vía los libertadores pisasachakuy karullasqa kay Piscopi kay Umay nisqanlawpi distrito Umay chaypimi riki empresa de transportes Antesana empresa de transportes Antesana wawqillaykuna pallaykuna puytikurusqa kaqkaynata laqlay kachka vidrionkunapas kanchu total kay carro riki rinman hamunman kasqa Icamanta Ayacuchuma Ayacucho Ica Ayacucho chay destinuyuq rikaw chaypitaq riki iskay wañukun anki kaypinchik huk fallecido nispa mana iskaysi wañukunman kasqa wawqillaykuna pallaykuna rikaw pikuna chay wañukuqkuna kaypi churaykamusunchik kay hawallanman a ver permitiwasunchu manachu kanpas a ver sina churaykusaq a ver mallayman manachu munanchu ahí está según kay willakamusqankuman hina wawqillaykuna pallaykuna kaypi tayta Piero Ucharima y Gerson Arana chay iskay wañukuna hukllawan wañukuqtam reportamuchkarqaku pero huknin karqa nishu grave wawqillaykuna pallaykuna hinaspa riki wañuku llaqaya Piero Ucharima y Gerson Arana paykunas wañukullan wawqillaykuna pallaykuna kay hukninqa warmalla kanpas hukninqa warmachari huknin esos señor ñariki kay Umay Pisco lawpi kay pasakurun iskay wañukuy karun chunka hukniyuq kirisqa wawqillaykuna chunka iskayniyuq kirisqa karqa chunka iskayniyuq chaymanta riki huk wañukun hinaptin chunka hukniyuqllaña quedaron kay pasakurusqa kay altura kilómetro 36 vía Los Libertadores distrito Umay provincia Pisco Icalaupi chaynata riki willakamun kay Marco Jiménez Bautista jefe de serenazgo de Umay hinaspataj niwachkanchik kay personal de serenazgos puntata chay arusqa hinaspa atendillasqa riki kay accidentakusqakunata riki wawqillaykuna pallaykuna wakiqtaqa incluso chay carro ñitirunman kasqa chay asientukuna chay fierrukunas ñitirullanman kasqa pero igual chay kirisqakunata riki hurqunakuspanku kay hospital de San Juan de Dios de Pisco nisqanman apanakunmanku kasqa chaymanta riki kay pustaman chay hospitalmanta pasamusqaku ambulanciakunapas hinaspa chay astanman kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay llapa kirisqakunata kay Ayacuchumanta riqmi kasaq manan Piscomanawchu kay Ayacuchumanta riq kay nichkan Ayacuchumanta lluqsisqa Chisituta risqa hinaspan riki kay Icaman risqa kay Ica carro mana Lima carrochu y kay Ica carro wawqillaykuna pallaykuna kay tariki
Rora korollan kay umainis hampi. A ver, kaypi, a ver, sutinchaykusunchik llapanta, kayta menos yaykachisunchik. Tumpachata hinaspanchik ya. A ver, a ver, ajá. Kaypi sutinchaykusunchik ayllu riqsisqa imakunapis kachka. Ahí está, Yerson Arana Miranda. Miranda Rascasjapas, Mierson Arana Miranda, 34 años. Chaynayata Hukni Imam Sutin. Piero Ucharima, Ucharima B, 17 años. Kiris Hakuna, Chunque Iscaeneo Niscargan, pero Caipeju, lista que ya pachayan. A ver, heridos, Scarlett Rodríguez Sánchez, 25 años, Javier Jonislia Paqui, 30 años, Isabel Ore Manrique, 22 años, Evasio Flores Macotela, 62 años, Lupecia Amaya Flores, 69 años, Patricia Hernández Quispe, 46 años, Enma Zulcaray Palomino, 18 años, Lady Ramos Quiñones, 27 años, Juan Yamona Rivera, 22 años, Marimar Saez Mendoza, 22 años, Wilber Quintanilla Bellido, 38 años, Edith Díaz Arostegui, 61 años, José Laura Vivanco, 63 años, José Sánchez Yobalbina, 22 años, Jessica Huancawari Trausi, 19 años, Álvaro Cáceres Muñoz, 17 años, Augusto Humareda Guerrero, 29 años, Carolina Muñoz Valencia, 52 años, Percy Taipe Carrasco, 34 años, Iskay Chunka Iskay. Arona con la lista sakachkan, chay chunka Iskay no nisho grave kachkan, chay chunka Iskay no la lista pekachkan, kay wakik kunañata gariki tumpanej yarikao, pero igual kay lista pekachkan awjilekuna palekuna. Paikuna tariki hay hospital ikanisjan mangriki apanakusjako kay chofer si kachkanriki kirisjatak pero igual paitas watu charunankuña riki policía carretero awjilekuna palekuna imaynanpis chay accidentarunki chay iskay wañukun chay iskay wañukusjanmanta watarunkuña riki awjilekuna palekuna chofer tapas ña watarunkuña declarakunqa riki imaynanpis chay accidente tarwarullangman kasqa, para que ser responsable, pues hay que ser responsable. Kayllaki pasakoron kunan puncho empresa antesana, ahí tarwakoron awqillaykuna pallaykuna, kay Terrapuerto Libertadores Wari nisqamantariki, lluqsisqa chisituta ikaman riq. Parece que 5:10 de la mañana. 5:10 de la mañana, chay horata riki kay tutapaychata rampa kay accidenta koron riki awqillaykuna pallaykuna llakipaq riki awqillaykuna pallaykuna llakipaq kay willakuy rikaw kay ayakuchumanta riq kaypi kachkan awqillaykuna pallaykuna kaypi kachkan kay justamente a ver qué pesca está. Ay chica, ahí va a girar con pampallapia, ay chuta chica, kay launing asanu chaya, kay ning mit total de cualquier contigo. Hay perchulla ventana ya. Taja. Kay taja nabla cuñacha. Yo si España es para la claudia y cachcan total destrozado. Kay la cartuna chay kiris, kay la cartuna chay baños, jari por plegón. Ay, kay namche esas chacoy pasa curullasca kay. Vía los libertadores siempre watan accidentita ahora no siempre ya llegó un accidente man vía los libertadores Samancho watan cae ficha con api siempre
kay fichakunapi kay llaki pasakun riki wawqillaykuna panichallaykuna allena qhariki mas rimari kay programallanchikpi chaynallataq riki chaynallataq mana chayllachu accidenteqa kay accidente kay hina vía Los Libertadorespi tramo Socos hina kay tramo Socos kay peajepi ñaqa kay auto waqtanparos kunitakuros wawqillaykuna kunitaman winakuros kaynata chay pasaron riki wawqillaykuna kunan punchawtaqa altura peaje Socos kay auto kay ujiniqcha color humo nacho chaymi bueno chay riki wawqillaykuna paykuna velocidadwan ripuchkaspari kunitaman waqnatus waqtanpakurusqa chaypi kirisqa riki kay carropi riqkuna manacha nishu gravichu porque mana kaypi nanchikchu riki wawqillaykuna tumpa mancharisqa kirisqalla riki kay accidente de tránsito pasakusqan riki wawqillaykuna panichallaykuna mallay mama kay accidentekunaqa chaypi wakpi riki chaynallataq Limapi manaña kay accidenteñachu sino wañuchinakuyña kay crimen ninchikchu chayña wawqillaykuna panichallaykuna kay organizaciones criminales o sicarios paykuna riki wawqillaykuna pallaykuna wañurachillanku choferta hinaspa chay wañuchispapas grabakusqakura claro chay pagasqanman willananpachikqa kaynata pagaway kaynata wañurachini nisparachik wawqillaykuna pallaykuna hinaspas chayta publicaykurunku alineakuychik qamkunapas pagawanaykichik cumplinaykichik mana chayqa kaynanta sepisaykiku nispa riki wakiq transportistakuna manchachinanpaq riki wawqillaykuna pallaykuna wakiq transportistakuna manchachinanpaq kayta pasakun chay organización criminal riki Al-Qaeda chay sutiyoqra mama chay sutitapas churakunkuna chay riki kay ruta Callao Lima kay carruchakuna riki purin ruta Callao Lima chay puriqkunata riki amenazachkanku riki mana kasukuyta munachkankuchu hinaptiya wañuchichkanku baleachkankuña riki wawqillaykuna panichallaykuna Limapiqa kayna problema kayna wañuchinakuy sapa punchaw wawqillaykuna sapa punchaw hayk'apika maya kay sachakuykanqapas hayk'apika maya kay sasachakuykakullanqapas wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu qaya kay empresa Nueva América nisqantapas balearollasqaku ahí está ka foton churaykusun chayta empresa Nueva América wawqillaykuna pallaykuna chay riki puririrqa kay San Juan de Miraflores nisqanta chaypi riki kay choferpas kirisqata rikurullan riki kirisqa kachkan wawqillaykuna pallaykuna chay balapa hapisqan chay chofermi riki kasqa Andrés Waynay payta riki chay bala haypa rurasqa payta riki aparunku kay Hospital Villa María el Triunfo nisqanman chaypi riki atendillachkanku chay kirininkunamanta bajo observación nispa nisqan chay tórax nisqan kay qipa tullun lawta riki chay bala hapirun wawqillaykuna pallaykuna kaypiqa nichkan mana kaypipas nichkan riki es caso de extorsión kaypipas caso de extorsión mana yachankuraqchu imaynam qaykaynapi chay pasakurun pero nichkanku es posible extorsión chaypas nispa riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari wawqillaykuna mamakunachallan kay willakuypis chay imaña kay accidentekunaqa kaymi suq accidente de tránsito wawqillaykuna pallaykuna pero kayqa Limapi pasakurullan kay Pasamayito nin chaypi riki kay bus wawqillaykuna pallaykuna riki velocidadwan rishkaspa manaña frenayta atirunñachu hinaspa churarusqa pirqaman wawqichallaykuna panichallaykuna kay pasakun kay Pasamayito nisqanpi waka Lima
al lado peojilaykuna pani challaykuna kay curva del diablo pasamayito nisqa lawapi kachkanriki wasikuna chay chaqa nishkanrik huknin chukarusqa huk carroman chaypi huk kirisqa kachkan carron kasqa pirqaynata qhawachkanchik kay hayninpapas pasaron ña pasamayitopi chayna rikaq hatun camión wichirukuykusqa kunan kunachallan kay Rimacha kaptillanchik kunan kachkanchik justamente 8:32 de la noche kunachallan a las 8:30 hace 2 minutitos hace 2 minutitos kay accidente pasakoron kay distrito Comas nisqan lao avenida Revolución nisqanpi chay pasamayto nisqanpi bus velocidad rikurikaykamun polvotapas huqarikusparaq hinaspa chay muro de contención nisqanman chukarusqa wawqilaykuna palaykuna chay sirike chayninta justo purichkarqa huk runa iskay alluquchantin chaysi sutilla carro pututukustin hisp'ikamutin kay runa musyakurusqa hinaspa ayqisqa wawqilaykuna pallaykuna antes ayqirusqa mana chayqa kay runatapas aparunmanchik karqa rikaw frenochu vaciakurura imay chay pasarurqapas aterikay putututusparaq riqa kunachallan kay accidente pasakurqa Rimacha kaptillanchik wawqilaykuna pallaykuna estamos al tanto kay noticias mas challa pasakusqan orariki kay willakuy chayaykamunchik rikaw ña riki achka kutitaña kay accidente pasakun kay pasamayito nisqanpi wañuykakun chaypiqa maqtacha busmi wichichkan camionkuna wichichkan chay galon apaqmi wichichkan autokuna hatun carrokuna masta wichin wawqilaykuna pallaykuna mana taxakunaqa llumpayqa chay hatun gusta como chay pasamayito kachkan kay carreteranchikkuna hina llañulla atin chayta riki sulmay karin ukuman lamar huchaña kachik urayqa wawqilaykuna pallaykuna ukuqa chayman sulmay karin siempre kay pasamayitopipas accidente chaymi hananña kachkan riki antes riki huk carretera chayllantañan purichakuna wawqilaykuna pallaykuna bueno kay fenómeno niñoman kutirisunchik chayta mana tukupaykunchikchu chayta tukupachaykusunchik wawqilaykuna pallaykuna imaynanpi porque kaypi niwachkanchik Ministerio de Educación como ña hamuchkanña kay fenómeno el niño costero noviembre manta hallaykun diciembrepi afecta ima wasunchik hinaptinqa nichkan kay Ministerio de Educación pes jikutachkanku timpullawan tukusunchik clasita ama último punchawkamanta suyasunchik nispa pero maypi mana kay a nivel nacional mana lluchapaqchu qamkuna kay Vinchulaw kay Suqulawkunapipas o kay Chiara chaykunapipas nishkankichik allinmi timpullawan nispa profesorkunaq kusikuchkanpas mana kayqa Piurallapaq wawqillaykuna pallaykuna Tumbes Piura posiblemente porque Tumbestapas afectan Piura lawpaq kay documentos kay ordenanza wawqillaykuna pallaykuna desde el minero del Ministerio de Educación clasita ya timpullawan wichqasunchik chaynapi kay fenómeno del niño ama saschakuyta apamunanchikpaq yanqallataq colegiokunata tiwimachkanman callekunata lluqlimachkanman warmanchikkunañataq saschakuypi tarikullanmanku nispa riki wawqilaykuna pallaykuna kay Ministerio de Educación willamuachkanchik incluso nishkan tukunanmi 27 de noviembre ña fichantapas churaykunku ña 27 de noviembre kamallas kay clase waka napeqa waka Piurapeqa tukunan 27 de noviembre diciembre taq samakunankuna ari kay noviembre killamantam hallarinqa wawqillaykuna pallaykuna chay fenómeno niño nishkanmiki entonces chay hallaykuchkaptillanraq ama nishuta gravichakus porque diciembre mana mas nishu kan diciembre, enero, febrero qariqa loco para quilla, febrero, marzo entonces ya chay incluso vacacional ñami kaw
Entonces, como que diciembre man más ni shukanka, en noviembre jalaya kuchkaptilla, raya tokuchka sonjiña clasita niskango, pelconas 27 de noviembre ya ta clausuran kako. Kay piura laupe, limape o claucuna peja normal, claseja apaconja iman fichan cama según calendario cívico académico, o que pani challaykuna. Naja ya piura lawpaq kay willakuy mana riki ñuqanchik lawpaqchu. Pero igual pues yachananchik wawqillaykuna pallaykuna. Ichun kay ñuqanchik lawkunamanpas kayna charimunqa hinaptinqa, o sea kayna naya nishu parakuna kaptinqa como kachkanña antecedente, kachkanña antecedente hinaptinqa kay antecedente man hina kay ñuqanchik lawpipas aceleraykunmanku wawqillaykuna pallaykuna kachkan chay posibilidad kunan ña kachkan antecedente piura lawpaq y ñuqanchik huk lawpipas mana kay ñuqallanchikpas sino kanmanmi por ejemplo rika mayjin llaqtapapas o kikin Limapaqpas Willkapaqpas. Entonces ña kachkan antecedente clausuraykuna timpuwan clausuraykunankupaq. Pero piuraqa ña listapi kachkan porque sapa kay corriente fenómeno niño mak piurata afectan. Tumbes piura Lambayeque hasta la libertad chaykaman afectan, pero piuratas más tarik sejon wawqillaykuna pallaykuna wak naman waka centro de la tierra ninguchu chay línea ecuatorial nisqan lawman tupasqanrayku chaynintarik línea ecuatorial nisqan lawpi kay lamar hucha qunirinin kachkan anchayrayku riki wawqillaykuna pani challaykuna rimari mas rimari riki kay programallanchikpi wawqichalay pani challay allen chuqankunapaq imaynan kay Ministerio de Educación paq wakiqninkupas chay usushukuna profesorkuna llamkayta munanchu chay fichallapi clausurachkanku manam chay mana llamkayta munaspachu wawqillaykuna sino es por prevención. Wañuy imapas kirisqakunapas kachkanmanmi. Entonces mejor por prevención chayta adelantaykusun aceleraykusun nispaqpiqa aceleranqaku claseskunata chayrayku. Ese es por prevención mana ususu kaychu pero wakiqa niskanku mana llamkayta munaspam chayta riki ruachkanku adelantachkanku nispapas wakiqa pinsachkanmanpas rikaw. Piaynat pinsachkanmanpas riki wawqillaykuna pani challaykuna. Ñankunallan kay pantallapi churakaykamun huk rimari unallan chaytapas rimarisunchik kay aeropuertonchikmanta. Pero kay wakiqkunataraq tukuchaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna. Como kay fenómeno niñomanta rimachkanchik, kay niñomanta rimachkanchik hinaptin kay ñuqanchik lawpaq kachkantaq problema principalmente para los productores de trucha niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna. Kay productores de trucha sasachakuypi tarikunmanku qunqaytapas qunirinqa kay yakukuna hinaptin imataq pasakunman truchanchikuna wañu imanmanpas. Así que criadores de trucha principalmente kay vinchos laupe desde vinchos mantuku hanayman viaw los libertados hasta hana erika urqusikin niqkama riki kachkan criadores cantidad wawqillaykuna pallaykuna principalmente Qinhuacucho laupe rikaw incluso Qinhuacuchopiqa kachkan riki turismo culinario a base de trucha. Entonces qamkunas preparakunaykichik wawqillaykuna pallaykuna qamkunapas kay willakuy kachkan qamkunapas preparakunaykichik porque niwachkanchik kay fenómeno niñoqa afectanqan principalmente a los criadores de trucha pero mana chayllachu sino flora y fauna silvestre floratapas faunatapas mamalla y mama principalmente a la fauna florakunaqa riki quizás aguantanqapas o chakispapas chakironqa quizá riki watankunaman chiklikamunqapas pero fauna uruchakuna wañurunqa chayqa riki mas sasa recuperayña wawqillaykuna pallaykuna niskanmiki principalmente producción de trucha
mana kay truchataqa kay vinchos mayullapichu uywachkanku truchataqa uywachkankumi kay wanta altunkunapi uywachkankumi kay pampas mayuwan uywachkankumi kay diferentes maypipas chay mayupa kasqanpi wawqillaykuna pallaykuna truchataqa uywachkanku. Entonces como yaku qunirinqa chay qunipik mana riki trucha wiñayta atinchu wañurun chirichapaq kay truchaqa wawqillayku chirichapaq. Porque kaypi niwachkanchik paras minusyamunqa nishkanmika kay ñuqanchik lawmanqa paras mana ancha kanqachu pisi pisillas kanqa para porque mastaqa paranqa waka Limamanta nortelaman costata y Andes lauta pues costa Andes norte chaylla paranqa yunka lauta paranqa seguramente kay namantari kay wakla Atlánticomanta hamuq puyukuna. Entonces kay ñuqanchik lawaman nishkan mana sancha paranqachu natin yakupas qunirinqa aslla kaspan riki achkamiki pallqakun riki chiri yaku riki wawqillaykuna puririn apurawta chayrayku. Entonces kachkan ñuqalla nimuchkani kachkanmi de acuerdo a las investigaciones científicas imagina kachkanmi solución chaypaq pero es costoso wawqillaykuna mantenimiento costoso. Ari huklawkunapi kaynakuna pasakuptinqa imatam ruranku kaynakuna pasakuptinqa huklawkunapiqa chay maquinariakuna kan especial riki chaykunata instalaykunku inatinmi chaykunawan incluso chirichiqkunapas kan mana chirichiyta atispaq hielokunata churanku pero bueno chay solucionkuna kaytaq kan pero son costosos wawqillaykuna pallaykuna chayta qamkunapi ñiriki quizás puncho manaya kay ñuqanchik lawapi kanchu chay especialistakuna chay qhawaqkuna wawqillaykuna pallaykuna mana chayqa paykuna tapuchkaswan riki bien más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay programallanchikpi kay fenómeno niñuman kutirinchik kay nakunata qhawachkaspa kay accidentekunata qhawachkaspa pero kunan riki kaya saschakuymanñataq kutiykamusunchik. Kay wantapi wawqillaykuna pallaykuna kay kinrapapi kay wantapi o kinrapapis warma cartata dejaykuruspan chinkaron. Carta waqay carta kachkan kay papelpi kay cuaderno papelpi cartata dejaykun carta de despididaraqsi kayqa hinaspan chinkaron. Chay cartapas yawarraqsi kachkan kikinpa yawarninchu o ima uruchapa yawarnin wallpapapas imachapapas kanmanchik yawarnin rikaw o kikinpachu imaynach nin hinasqa kaypi nichkanraq rikaw adiós fue bueno vivir con ustedes nisparaq wawqillaykuna pallaykuna kay warma qillqaykusqa carta kachkan largo wawqillaykuna pallaykuna mana ñawinchananchispa allinchu porque está ilegible mana sumaq chay foto hurqusqachu chayqa chay cartapa contenido tarik ñawinchachkaswan kara y a ver ateruswanchu leyta a ver vamos a ver si podemos. Adiós, fue bueno vivir con ustedes, gracias por estar conmigo, aunque sé que me odian. Imanenta kaya mabil la familia. Adiós, familia. Ya no tendrán más cargas. Y gracias a mis queridos amigos Yoshi, Cristian. Gracias por estar conmigo. A ver, pero estamos haciendo lo posible para interpretar. Escuela tiempo más ahora vamos a tratar de leer gracias Yoshi, amigo changona Yoshi y Cristian. Gracias por estar conmigo. Los quise.
y me hubiera gustado estar más con ustedes, pero este ya es mi final. De mi salga, a ver, final de mi salón, Nina, claro, este es final de mi salón. Gracias. Ya tristes porque ya no es porque estaré con ustedes. Gracias, ninjo. Disculpen, disculpen el noticia a quien cumplen el niño que nunca se cumplirá. El niño, así que bueno, más taman atinchiña cholita. B, salón ninkas B. Kay na carta tajirejos para mi kay warma chinkaron niskanko mana. Yo pienso cargani que hay carta de jaicos pachique con que manta jebecoron o no sé, a veces pasa con mami cao. O que jare que carta de jaicos pan me warco coronco o imatapsua coronco, ven utapsopia coronco, pero que hay warmas de que chinkaron niskanko o que le con. Que hay carta tarros para que con yakis kachkanko yawar llañas chay cuarto o que le con pelecona. Chaypiwapas yawar chaqchusqa chay nisqaranchik kikinpa yawarninchu chay o wallpimatachu nakaruspan o ima uruchatapas nakaruspanchu chay yawarninta chay leo chaqchuparon, no se sabe wawqillaykuna pallaykuna. Kaypi nichkanku riki seguramente chay warmacha riki kuchukurunman kasqa gravichata inaspan chay yawarllañaqa karqa chay wasi kuchukururqan yawar pawaspan sutuspan lliw qachacharon riki yawarllatan dejaron chay kartapas yawarniyuqraq sakasqa posiblemente como kuchukururqa o quirisqa kachkan aspaqa chay graviña lluqsirqa chay wasimanta chayman mana yachakunchu rikaw, mana yachakunchu maymanya qajalawmanchu montelawmanchu pakana maymanya chay pasan riki. Brigadas comunitarias y agentes policiales paykunas riki chay wasimanta qallaykunku muyriqninkunata maskayta ayllukunapas wajarispas maskachkanku hinaspa nichkanku pipas maypas rikukullankichik chaypi kay warmata hinaspaqa willaykamulawayku que o kawsachkanchu wañukunchu o imaya pasaronpas mana riku wawqillaykuna pallaykuna yachakunchu porque chingaron kay warma solamente rastro kachkan kay karta rurasqan y chayñataqa wasipi yawar riki chaqchusqa hina kachkan nin chaylla maskanku mana tarinkuraqchu ojalá tarullanmanku kunan kay noticia willakuykamaq mana tarirqakuraqchu quizá más tarde o pajarinkunapaq ñam tarirunikuña nispa willakaykamunqakupas y chaypi yachasunchik riki wañukusqanta wawqillaykuna pallaykuna imaynatay chay wañukullanman karqa riki o quizá kawsachkanpas kawsatinqa allin kanqa interveniykuspaqa chaytaqa riki hampironqaku wawqillaykuna pallaykuna hampironqaku chayqa pasakun kay kinrapa lawpi wakwanta suyupi riki wawqillaykuna panichalyaykuna kinrapa wanta chachallaw kay llakiykunapas chayamun wawqillaykuna pallaykuna kay llaqtanchikkunamanta rika accidentekunaraq kaynawan imaynanpi chay warmakuna chayta rurachkankupas ima llakiypis karqachik rika familiawanchu amiguchakunawanchu chay bullyingchu karqa o enamoradawanchu chay peleanku ari imapas pasakuchkanya manaya rika wawqillaykuna pallaykuna allinlla kusilla hawkalla kawsakurikachkanchu siempre ima
llakipas kachkan wawqi chalaykuna panchalaykuna rikaw chay necesita riki terapia psicológica salonkunapi más bien psicólogokuna rispan charlakunata humunan riki wawqillaykuna pallaykuna chaykunan faltachkan mana riki desde Ministerio de Salud, desde parte de lo que es salud mental. Chaykuna riki ruana porque nichkanku imaynampitaq kaykuna pasakun porque desde tayta mamanchikmanta miki kay manchari justamente kachkan huk película Magali Solierpa ruraykusqan pay kachkan como actor kachkan película La Teta Asustada chay riki huk panichanchik kay wamankapi chay peligro timpupi limaman ayqikusqa wiksayakurun hinaspansi chay yawarnintakama pasaron chay wawachanman hinaptin wawachanñataq mala vidapi kawsakunman kasqa chay La Teta Asustada o sea mamanmanta riki wawaman pasaron chay llakintin wawapas manaña allin vidata causanñachu nispariki ninku bueno es una película wawqillaykuna algo bonito pero yaymanarinapak rikaw tema psicológico chay wawqillaykuna pallaykuna necesita ancha yuyaymanayta un tratamiento especializado principalmente warmakunata rikaw ama kaynakuna pasakunanpaq Limapipas igual hayninpa iskay warmakunata ikapi mana Limapichu ikapi iskay warmakunata chayna wañushqata tarunku hinaspa nishka imaynapitaq kay pasakurun más bien mejor ya chay tratamiento psicológico salonkuna probasunchik nispa wak zonallapita a nivel nacional chaykunata ruranman desde Ministerio de Educación que preocupa wawqillaykuna pallaykuna pagar un psicólogo chay psicólogo killantin salon purichaykamunman iskay kimsa kutillatapas y chayna gravekunata hawaspaqa chayta derivación paymi kachkan kay problemayo porque el psicólogo ya sabe riqsinña wawqillaykuna yachanñam chaytaqa hinaspan riki chayman hina derivación nisqankunata ruraykunman o mana chay derivación ninkuchu piqa riki transferencia ninkuchu chaymanta riki bueno simplemente wawqillaykuna pallaykuna atención kanman atención quizás primero atención grupal charlas a través de charlas psicológicas y chaymantaqa sechum detectan manko kayna problemayaqkunata hinaspaqa ya atención personalizada chaynapichusmi kaykuna puchunman haynawatapas igual haynawatapas kay Andrés Avelino Cáceres chaypi chay warma sapachallan yachasqa maman kasqa pero mamanñataq profesora kaspan seriki kay chakrapi yachachiq lunesta pasakuq lunes tempranota sabadotaña kutikaykamuq sabadopaqña o sea viernista kutimuq rikaw viernistaña kutikaykamuq sábado domingo kuska kaq sapallan yacharqa aspan chay imaya pasakurqapas chay warmapas chaqa sipirukusqa pastillata tomararqa kaynawata chay willakuykachkarqa ya ves hay bastante problemas wawqillaykuna pallaykuna warmakunapaq rikaw entonces necesario intervención de las autoridades wawqillaykuna pallaykuna y salonkunapipas chaykuna detectay pero a veces kunanqa kay sistema de imaninkum chay personalizado ninkuchu chaypiqa ñuqallaña imaynapas kawsakusqa wakiq imaynapas kakuchunku ninakuy kan naptin ima problema kaptinpas qhawanakunchikñachu riki wawqillaykuna pallaykuna bueno más rimari kay programallancik mamallaman urapas pasawachkanchik kay cartawanmi susigarunchik ancha llakiytaq kay cartakuna wawqillaykuna pallaykuna requiere comentarios incluso llaqtanchikkunapipas kay problema kanmanmi así que tayta mamakuna preocupakunanchik kay asuntokunapi Ongayta warmayki kayna carta dejaykuspan chinkakutin imaniyuqta pitapas maytapas pasawaswanmi así que warmakunata yachananchik riki imayna situacionpi tarikusqankuta siempre hay que estar en comunicación marrimari wawqillaykuna pallaykuna marrimari mamallay mama Guantapi riki mana Guantapichu kay Huamankapi kay ENACP riki huk chay suata riki chay moto suata yaqalla chay linchamientuta ruwarunku wawqillaykuna pallaykuna
Chaynata kaqay huktapas kay tayta Brechman Pavel Auqui Moreno paytapas haperonko payriki delincuente paysiki mototaxikunata suwaq chaynata mototaxipi imapas kaqninkunata rikaw batería chay a veces kachkanrik mototaxipiqa chay parlante chankuna chay auto radiokuna chaykunatas kay suwanman kasqa riki wawqillaykuna panchallaykuna kay Brechman Pavel Auqui Moreno paypa kachkan qanchis denuncian mana chulallachu ña Policía Nacional Perú makinpi kachkan qanchis denunciakuna por roba mototaxis paysiriki incluso chaqaya Suárez mototaximante instrumentos musicales valorizados en 12.000 soles wawqillaykuna chayriki grave carga antes riki chay suwachkaptin haperullanku y kayqa pasa con waka Moruchucos laupi Moruchucos laumanta así que apamunku desde la comisaría de Moruchucos hasta Huasincama kay avenida Perú kay distrito Carmen Alto laupi chaypi riki chay llapa suwasqakunata riki tarinku wawqillaykuna pallaykuna hinaspa kay runas mana riki imatapas rimarinchu mana riki chay maypim suwasqakunata dejaron upiman rantikuron mana upallallas wawqillaykuna pallaykunchik intervencionta ruaptinku kakun mana aclaranchu nispa ninku riki wawqillaykuna pani challaykuna chayta chayñata risunchik kay Acos Vinchos lauman mana Vinchos sino Acos Vinchos pemike kay willakuy kay pasaq punchawkunapiraq puririskarqa kay alcalde riki cobrakusqa chay cupo nisqanta wawqillaykuna pallaykuna más de 65.000 solista riki chay empresamanta chay obra ruwasqanmanta riki cobrakusqa kikin alcalde chayta musyarachikun wawqillaykuna pallaykuna kay alcalde tinsi riki kunan kay regidorkuna imaynaman kay alcaldeqa kay hinallaqa dirigenqa kay municipiotaqa mejoría vacanciata ruwasunchik nispa incluso ya intervenisqaña kachik wawqillaykuna pallaykuna pero kay regidorkuna vacanciamanta hinalla alcalde kachka mana watasqachu mana detenenkuchu kay alcaldeta solicitanku kay vacanciata hawasunchik nispi natinsi alcaldepas mana hayachinchu wawqillaykuna pallaykuna kaypi nikuron manam chay pedidoykichikqa procedinchu nispa qharillaña tiyakuchkan kay alcalde de distrito de Acos Vinchos anki kaypi nisqan wawqillaykuna pallaykuna ña kay regidorkunas ña mañakuchkanña intervenciones de la Fiscalía Prevención del Delito kay alcalde Oscar Zulca Coronel payta denunciachkanku mana riki kay consejo sesión de consejo nisqanman hayachiyta munachkanchu chay vacancia nisqan apananpaq paypis manchakuchkan vacaruanqaku kaypaq mejor faltachkan nada chayllaña imañata kay kimsa killa tawa killallaña a ver agosto, septiembre, octubre, noviembre, nada más ya diciembre ya casi ya no se cuenta. Jarito Coruño, la primera sala de apelaciones de Huamanga, Paicona, segunda instancia penichkan sentencia 7 años de prisión efectiva en inhabilitación por 13 años por delito de cohecho pasivo. Inhabilitación kachkampas, incluso función alcalde mana cumplinanpaq que le permiten ñacho chaynapi regidor kuna hayarqa pero igual wawqillaykuna hinallas umalichkan rikaw tenriki kaypi incluso regidores mana regidorkuna pues completuchu participanku falta convocatoria imaya pasakuchkampas chayñata riki chay expedientekuna riki Jurado Nacional de Elecciones mandana chaynapi desde Jurado Nacional de Elecciones mandaña ordenamunanpaq riki wawqillaykuna pani challaykuna y chaypitaq involucrasqa kachkan gerente municipal Nelson Torres Medina payriki paynintakama chay qullqita mañasqaku rika alcaldepaqa 65.000 soles kay proyecto de riego tecnificado Acos Vinchos chaytachi kay empresa rurachkan y chaymanta riki chaymantam paganayki nispa
por ejemplo, chay sentencia penichkan chay pena privativa libertad, y chayñataq semana chayllachu, Julietapas pagananse 50.000 soles por reparación civil y inhabilitación de función pública. Chaysi kachkan kay gerente municipal paqpariku awqillaykuna pani chayaykuna kay 13 años, 13 años de inhabilitación. Alcalipaq hayka watam kachkan, alcalipaq pues igual, 13 años. Bueno, awqillaykuna palaykuna, regidor con autoridad con chaytaqa hawarinanku. Chayñatariku awqillaykuna palaykuna chaynallataq Huamanga yachasqanchik hinariki kay septiembre killapi, agosto, septiembre falta nada challaña. Chaypi riki instalayta qallaykunqakuña achkinta kay aeropuertonchikpata aeropuerto internacional de Ayacucho awqillaykuna palaykuna chaysi ña chayarachimunkuña chay achkiykunata. Chaysi kunan puncho kay Latam empresa Latam chay pereke avión nintakama mandaykamusqaku encomendata chaypis chay achkikuna chayaramunña awqillaykuna palaykuna kay tutapas avión tiamunanpaq kay aeropuertonchik achkirinanpaq chaynaqa aeropuerto achkirayakunqa awqillaykuna palaykuna tuta punchawqa bueno pues kay intiwan tutañataq riki chisinkuysqanmantaqa achkikunqa y chaynallataq kay achkiqa kay punchawpas funcionanqa puyu kaptinqa chay neblina puyu anchaypis funcionanqa awqillaykuna pallaykuna. Entonces hasta emergenciakunapas sirvikunqaña porque chaynam kunan chay modernos achkikuna awqillaykuna pallaykuna huk aeropuertokunapi chayna puyupa kanankunapi instalaykunku kay especial achkikunata hasta puyupipis normal avión tiyan awqillaykuna. Bueno chay aditamiento chayuqchu hamuchkan imayna o tuta kanchaqllachu normal yatachu apamuchkan. Bueno chay parte chataqa mana yachanchikchu pero ña niwanchikña Corpac, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, paykuna niykuriniki, ñama achkikuna chayamuchkanña, kay agosto killakamam nanamantariki apachimuchkanku luces portátiles, portátilkunas kan, portátilkunapas kachkan, nichkanrikaw, portátiles chayqa fácil kuyuchilla kanqa imaynataq chayqa zapatutallachu chay mastanqaku manachu fijo kanja portátilkunataq mayman churanqaku incluso kay intiwan funcionaq nispachu niskanku chaynataq corralnin kachkan rikaw chay Lindalawpi churasqa chaymanchu chay achkikunata churanqakupas imaynaya chay imaynatay chay pinsachkanku manaya chay proyecto makinchikpichu rikuq awqillaykuna palaykuna solamente niwachkanchik kay muyuriqnintas chay corralnintas alichachinqaku chaynataq achkita churanqaku y modernizanqaku nispa niwachkanchik chay modernizacionpi imakunaya chay involucrachkan rikaw mana kay aeropuerto llanchikchu sino wakiq aeropuerto achka kachkan kay listapi awqillaykuna pallaykuna. Así que se viene la modernización del aeropuerto Alfredo Mendívil de Ayacucho awqillaykuna pani challaykuna mari kay programa llanchikpi más mari. Bueno, tukupason chirika willakuykuna, tachkara kachka willakuykuna, pero avanzaykuson, horas ganaron, ya son ya 9:05 de la noche, unos 10 minutos chataban ya pikuson, chica willakuykuna avanzanan chikpa. Kay Fujimorismo, awqillaykuna pallaykuna, kay tayta Rospigliosi, actual encargado del Congreso, paymiriki cartata mandaykusqa kay Balcasarman, kay 26, kay domingo 26 de julio tam cargoyki tukun 27 tam entreganaykiña lliw natin 28 ta asumenqa kay kiyku nispariku awqillaykuna pallaykuna cartaykusqa kay tayta Rospigliosi. Entonces kay domingo cargon tukunanpaq chay a propósito chusmi karqa awqillaykuna pallaykuna ñuqamantaqa kay Balcasar chusmi entregayta munarqa kikin chay banda presidencial mamakiykuman natin chayta que mana permitirqakuchu rikaw
A propósito chay trabaja carta kachka ojilego carta kachka mana kay pekarike yan harima chay está kay pinichka está oficio número 193 2025 2026 presidencia del Congreso que Lima 22 Jaina Puncho Cartar Jaricao Lima 22 de julio 2026 señor José María Balcázar presidente de la República kay oficio pimichka traver oficio referencia 216 2026. Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo en atención al oficio de la referencia manifestada de que, conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y los presidentes parlamentarios, el mandato presidencial que actualmente ejerce culmina el 26 de julio 2026, ¿ya ves? 26 de julio. En ese sentido, con el propósito de preservar la continuidad del orden constitucional y la inconstitucionalidad y la institucionalidad democrática del país, y la institucionalidad democrática del país, le comunico que será recibido por el Congreso el día 27 de julio 2026 a las 9 de la mañana, efectos que procede a entregar la banda presidencial. Sin otro particular, expresarle ahí está atentamente Rospiglos, presidente del Congreso. Y kaypi rimay kachkarqa imaynama kay huk punchawq entreganqa 27 entregarotenqa 27 28 paq mana presidenteyuqchu kasunchik nispariki tapukuchkarqaku especialistas constitucionalistakuna y justo chay rimaywan ka Balcázar asesoraykachikurachik hinaspan ninrikaw manam entregasaykichu nispanqa kay niskan Balcázar contestakuchkan manam entregasaykichu lunes taja 28 de julio tam ñuqaqa entregasaq nispa wawqillaykuna palaykuna y chaqaya justamente Congreso corregikuykun hinaspa huk cartata mandaykun hinaspa nichkan ama preocupakuy kunan punchaw hayna punchaw chay cartataqa domingo kamallañam carguyki nispa mandarqa kunan punchaw chaqaya kaq huk cartata mandaykun kaqlla Rospigos hinaspa nichkan ama preocupakuychu tayta Balcázar 28 julio tañam entreganki kay mama Keiko juramentaykupptinmi chay ratulla tokonqa carguyki nispañataq primero ninri que 26 llatam tokonqa nispa kunanqa nishkan manam 28 tañam tokonqa mama Keiko juramentanqa chay oram tokonqa carguyki nispañataq. Ay wawqillaykuna palaykuna kay Fujimistakuna maqta yarqaymanta kuchkan Keiko asuminanmanta wawqillaykuna palaykuna imapas hinaña Keikoqtaqa incluso llapa medio de comunicación nishkanmi kaw presidenta electawan payaq purikuchkan presidenta tukuspa manam kanchu chay cargos de acuerdo a la constitución presidenta electa. Si bien es cierto, chay término riki como elegis kasqan rayku, pero manami chay presidenta electam kane nispa función tariki cumplinanchu wawqillaykuna palaykuna mana ima función simplemente es una ciudadana más, aunque electa kaspapas desde presidencia asumisqanmantam ichaqa riki chay oramanta riki kamachikunqa, pero kunanqa presidenta electam kani nispan wawqillaykuna hasta soldaduchakunatapas qunqurachin ñawpaq nimpi rik soldaduchakunapas qunqurasparaqsi ninku riki mamay Keiko qamtam kasusaykiku nispa chay pasakus igual que con Fujimori pues chaynami que ñuqatam kasuwankichik nispa riki qunquracherqa chay acta de sujeción nisqantorarqa kaqayqa mama Keikopas acta de sujeción qallakuykun ñawpaq nimperam qunquranku mana chaykunata riki churamunchikchu wawqillaykuna pero kachkan publicasqa chaqay mama Keiko qunqurachisqa chay soldadukunata riki como presidenta electa wawqillaykuna pallaykuna chayñata kay Cerrón tamiki kay Tribunal Constitucional nikurun kunan kachkan riki kay Cerrón kay prisión preventiva más kasqa incluso campañata rurarqa kay actual elección paq desde la clandestinidad mana pay de frenteta chorerqa campañata ruraspan llaqtan mitinta mana rurarqachu simplemente qatiqninkunalla chaypi perorarqa porque pay pensarqa riki gracias a pero libristas ñuqaqa riki yaykuykusaqmi presidente nispa pensarqa riki
pero en realidad hachaga ninchiña kutikutiris patayta Castillo raykum kay Perú Libre gobierno man yaykurqa manan Perú Libre raykuchu tayta Castillo pero paykuna nirqa gracias a Perú Libre Castillo yaykun nispatajmi aunque Perú Libre van rispa o ima partido van rispapas igual presidente asumen mancarqa tayta Perú Castillo ay chay no estamos pakan ya que campaña torakorqa pero chay asunto ñatukun pero kay punchakunallapi kay Tribunal Constitucional nikoron por voto aunque kimsa riki oponikorqaku chay prisión preventiva anulayta en España anularon kuña oqllegum tawa votoan qanchis mi kachkan kay tribunokuna chay tawa votoan si kunan riki ña prisión preventiva anulasqaña o sea que Tribunal Constitucional conanga última instancia del fuero judicial recurricor wawqillaygon pelegon que kutapas que Tribunal Constitucional jurgomor tayta Alberto Fujimori tapas igual Tribunal Constitucional jurgomor wawqillaygon pelegon entonces Tribunal Constitucional manan constitucional cumplishkan sino simplemente función judicial nisqanta pero manan chay función judicial paykuna prograyninchu pero en fin ñari que anularon kuña prisión preventiva chay siri que kunanqa kusisqa kunanqa lluqsiykama naspa mañakun mankasqa Pedro Castillo tapas indultaychik nispas kikin natariki tayta machucha Balcazarta hayaspan ninmankasqa Pedro Castillo indultaychik chayanta salvoconducto nisqanta Betsy Chavisman México man ripukunanpaq huychik nispa arika embajada Méxicopi kay mama Betsy Chávez riki pakarayachka pero salvoconducto huykuptinqa aeropuerto man pasaspa chay aeropuerto man tariki ripukunman riki wawqillaykuna pallaykuna avión wariki México manpas maymanpas rikaw maymanpas chay caso kan wawqillaykuna pani challaykuna in kikin tayta Vladimir Cerrón si hayasqa tayta Balcazarta nisqanmi chaynan chay willakuykuna lluqsirimun riki wawqillaykuna pallaykuna a propósito chica tariki churamonko tayta Cerrón hachachanankupak rikaw pero ciertucho imaynaya kama cierto kaptin o mana kaptinpas amantaqa allin wawqillaykuna payñuqa pensarqani mayna allinraq kama tayta Castillo hurquykamos pari ya hawallamantaña chay cárcelpi tiyakuyninta riki hawarinman nispa incluso Pedro Castillo man tarimaspaqa kay Poder Judicial niykuron huk watatawan tiyakunayki hasta 8 de marzo 2027 tiyanayki prisión preventivawan nispa niykuron wawqillaykuna mana kachariyta munachkankuchu kunanga por organización criminal ya acusachkanku así viene bastante acusaciones Sichon Castillo tacha organización criminal acusangaku por caso de qué colusión de Provías, descentralizado, Ministerio de Transportes, de Ministerio de Vivienda, Petroperú, caso Tarata. Bueno, ese es caso función, imagínate presidente taja, función en compleja taja por organización criminal, acusanga coge, ese es algo absurdo. Porque manachik presidente con una caiga una turangman coña, choricao. Entonces, kunan chayga hukunawan ñarik uchkuasip tiachiyta munachkanku wawqillaykuna pallaykuna kay tayta Castillo tarikaw simplemente kay qariki es un pretexto wawqillaykuna pallaykuna kay mamakayku ganarusqanmantam kayta castigachkanku tayta Pedro Castillota manam chiqawta puni huchanmantachu ya entaq riki kay indultumanta nispa chaqaya Fernando Rospigliosi imatataq nin Cachayja tayta Balcazar, el que haga eso tendrá responsabilidades legales muy serias nispa amenaza y con wawqillaykuna pallaykuna amenaza y con hinaptin kunanpaq nichkarqa kurikaw Balcazar cualquier momento Pedro Castillo kachaykunqa nispa incluso programa kuna perimachkarqaku principalmente kay wawqichanchikuna chay prensa alternativa paykuna rimachkarqa Pedro Castillo cualquier momento sale nispa rikaw pero hay comisión de gracias presidenciales kunan puncha nikuron manam lluqsiwaqchu porque requisito kunata mana cumplenkichu por lo tanto no sales manam requisito cumplir sino chaqaya ono nimun wawqillaykuna pallaykuna yanqamantam kay Pedro Castillo uchkupi tiyachkan manam chay leyman hinachu así que chayta corregichik nispa
pero el Congreso, el Poder Judicial corrupto, palaykuna, mana chayta caso con simplemente huchan tariki paga chichcanco, ima huchanta, keiko ganaros janta, nada más, ese es un juicio político palaykuna yang cuento con porque si chunca Pedro Castillo tachayman acusan entonces ya pachayan acusan manco incluido alcaldes, incluido gobiernos regionales, expresidentes que temón jaricao nas liu uchco así apay con manco pero ninco tajricao na pay mi chay rural jarique y matinchkami golpe de estado chakay chay wichin incluso acusación nin chay sentencia pimanichkan takasu por golpe de estado nichkan sino chay pejnichkan que simplemente intento de golpe golpe de estado mawajilay palaykuna pay ña riman acaso cuchillo llawanpas rimar janichu no papel cho corta con emenda chayja mayta chay armay mana ni cuchillo tapas tariwarankichik maquipi nispam chay defendikuchkan rigao bueno pero son casos wawqillaykuna palaykuna imapia kay tukun kapas kay asunto pero ñama ni korun ña kay narikao kay comisión de gracias presidenciales manam chay requisito ta cumplinkichu nispa manam necesario chay requisito kuna cumple simplemente ni korun man riki kay desde ONU mantam nimun manam cumplincho requisito ta cárcel pe kanan pa ya cárcel pe tianan pa ya sumak ta acusamu chiknis pam chay na jeweikos pam kay Balcazar kachay kaching mangkara kun am puncho pakaring artisti kay lunes mantar chay rima ikachkan kun am pakaring marato man kachay con gaña nispa rima ikarga inyo kay man mana rima itamunar janicho hasta kay document luximunangam pero kunan kaniramun ya manam requisito ta cumplincho nispa no, requisito ta manan cumplincho, más bien uchcuasi tianampak ñam ono niña wawqillaykuna palaykuna. Así que fácil me carga Balcazar pajri que cachay cachinampak ya ono nimun chayna tinatenga uchcuasi tiana tiachinaykichik paja acusamuychik ya musuqmanta inaptin chay tianqa por lo tanto hawaman lluqsichun nispa chaynampa tarikniykaramun wawqillaykuna palaykuna. Tipo Tribunal Justicia o Tribunal Constitucional, con el Tribunal Justicia ñamsuti, con el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Justicia ñame que rorachkan wawqillaykuna palaykuna. Bien, kay kamalla karqari marininchi wawqillaykuna palaykuna, bueno, waqih kisay uyayrankichikpas Castillotas kachaykungaña nispa, pero manam kacharita munanchu, además Rospillos, Fujimoristakuna amenazachkanku Balcazar kachaylla, vas a tener responsables legales muy graves nispa que toko amenazan Fujimoris kunan atipi kachkan aspari que kunan kay tawawatanten o pichawatanten Castillo tarik uchkuasipi tiachi con jaco o castigan jaco y mataron jacops bien wawqillaykuna panchallaykuna kay Perupi mana kanchu justicia kay Perú kachkan total wawqillaykuna palaykuna corrupción manam justicia kancho atisapakunallam justiciata ruanakunku y paykunaqa anki mayna huchayoq kaspapas manam chay huchankuta pagankuchu wawqillaykuna palaykuna ripukullanchik pasakullanchik tukuykunña rimarininchik informativo regional Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe, Willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuwa